tiet nilai ba kumne ni ki polis kila bailet long aba jagi kan thairu la handle election ra kane kala long be ai kimla ban use do flashbang lani do tear gas persha ni kinong hikai kini kimdei kini kinong tu kinong sono kinong te kinong kumar snong aba baro stayo kini ki bakti kinong hikai kila dan batai sai ba ki kinja kata karali kentor teh balaipat ka feel kani ka police department dan ni kata ka district administration baka ban pendi ba they have the power they can do anything what they want kila ban khang de barricade baro RC license wa dan ni hak tu pemenang tu mesti aku tamba kimle munta pa abi ban pendi ka jela meknya ka di ka police state ngile ka bor but ni dawar na sarkar badai ban suspend you to inspector mena uba without sia dress dalam dapang uniform ujur tu tear gas kebalong illegal what you to DSP ru uba handle ye kino hikai bosho bangiat lum kumta daga sarkar kamlei ai pinsiamat ke ai kabanjia ba we love to give surprise and we will keep on giving surprise nging istanat bahaban ai badai bakani hi ka sarkar ka ba jakartam ka ba ka sarkar ayu kene ka ba kelot ka ba manla bat ka ba i jakar kani ka sarkar ka de ka baselen ru punjo nging dawa be sarkar pada kumno ka de ban pembek kani ka kam lum kumta kum saw kan ki par ai kani ka ding kan kelang menta kami bat kan kur hadu ka sai bala nakadian jeki kimle ai nyimban se nging hapen sen de kuat de kiwi kelat ba dembok ki orang bakni ki jinja nu kai kala pen kenya ka CRPC women police net to handle the female the children ngangabu kli mentai jika district administration chano gibu minta apa baro istayo kilo ang ba kinyat kintur sa sekretariat balik kimla ban pengkere kata nak yang ketungki chano kerja kata kamen power kata ngibu jingkeli ya kayo kimai lihat bak ngidawaru nak sarkar ba kimdei kimbet hiru ban pengat hanya kini ki non kai budan burom jeni ladap hi pengat bisa pekai ni isu apa dengan kasau kesian ni arin kini